Phansi kwelizwi Yohane 20 verse 21 yajoyina. Njengokuba uBawo wandithumayo mina, nani ndiyanithuma. Yes. Osuka kule ndawo uthena unina walombhalo uSalome, uyise wakhe uZebedi, ulandwe edolweni, umfundi kaYesu, ulona theni Yesu xa izofa wanikela unina kulo Yohane. Njengoba uBawo wandithumayo, nami ndiyanithuma. Ndiyangambona ke umuntu othunyiwe ebengaqokanga nokokuba yintombi. Umbhali unyaka kaZakhariya ethunyiwe, bambuza umbuzo, ungubani na wena? Uthi ndingulizwi amameze njalo. Athi umbhali iingubo ayizigqokile zazakhiwe ngesikhumba senkamela. Njengoba uBawo wandithumayo, nami ndiyanithuma. Umuntu othunyiwe akadliwe yintombi. Somandla. Njengoba uBawo wandithumayo, nami ndiyanithuma. Ingakho uZakhariya eminyaka kaZakhariya sidla inkumbi nobusi. Athi umbhali njengoba uBawo wandithumayo, nami ndiyanithuma. Bazalwane, ekusukeni kwethu eThekwini indlela singayikoni sithunyiwe isekethe esuka kuyo sincede intombi enguVeronica. Ungakithi 10 left 10 right. Yabayazi xa indoda uyawudinga umoya oyingcwele ukuze xa uthunyiwe ungayilahli idayisi. Uyekelana kwethi.